ikosa tujya dukora abarokore, ikintu kiragukubita ako kanya ukiruka nka mwami Yesu. Ese ubundi ko nahereye muri Sunday school ndirimba ibi n'ibiki bimbayeho, ngize imyaka 38 na fiance nabo Yesu. Ese ubundi wagiye ureba ko ntanga icya 10 urazana ibiki acha mdomo. Umutima washimiye ntacyo utarekura. Iyo umenye kode ikwinjiza ahantu ubonye igisubizo an avance hejuru ya 80%. Na umusore yigeze kuvuga mvaho ndarira kuko sinari bumukunde ntibyari gushoboka, ariko nararize cicika byarangiye aranga nindusana sani nyenye agahita areba hasi 5 ukabura aho ureba. Va kuri ibyo abarokore avuga ngo soma muri Habakuki. Abarokore bagusomesha Habakuki. Hari ikintu tujya twitiranya abarokore. There are some things we confuse Christians. Hari n'ikintu tujya munyumve kuri iki kintu. Naje kumenya ko amasengesho cyangwa ikintu gikingura ijuru hejuru y'ubuzima bw'umuntu. I tell you uku niko kuri na Bibiliya bivuga ngo umutima umenetse. Now I have Ntabwo Uwiteka azawirengagiza. Igeze kuva Nyamirambo kuri stade. Ndi kumwe na team ntarakizwa. Yabasinzi basinze nta numureba. Tumanuka tujya muri pick up. Bajya hejuru kandi basinze. Nari muzimamo ndabwira ni mwicare. Baricara bose ariko urabyubumva. Bicaye ngimbere n'Imana yanjye ngimbere. Shoferi ndamwibuka n'ubu ni inshuti yanjye. Harya ari simwibuka aho ari ubu. Yari yicaye nicara hagati hirya hicaye fiancé we. Tugeze neza murabona kuri rond-point ya cette famille. Turuka nko kuri Simba. UTC. Urabona hamanuka kujya? Ngiye kuri nsanga yasinziriye. Shoferi yasinziriye Imana gona. Iyo nziye mfite ibintu byinshi nyuma, iyo ibintu byambanye kenshi, byambanye byinshi, reka mbabwire kode uzayifate nuyikora kandi uzangurira. Uzajya ureka kwereka Imana 1, 2, 3 mana ndapfuye ririya credit ayidata we 1,80,000 baracezesha munara ryaca amarira. Reka nkubwire umutima w'indashima ni umutima uhora umeze nka mukushi. Nkubwire nushaka kuzimya umuriro wakubanye mwinshi w'ibibazo uzawuzimya ushima. Gushima gukingura imiryango yafunzwe kera. Gushima gukingura imiryango umwanzi yadadiye. Gushima kubwira umwanzi ngo ibi wakoze ntacyo bivuze. Gushima Imana nugukomera umwanzi. Nibwo nari mbonye skelete y'umuntu utuva ahangaha utuntu twarinjiye amaso yavuyeyo ututurumye ndagukunda agiye kubona abona ndarize ndize ndasenga turarira ntiyasubiza gura byumva ari muri nkamureba nkabona inyama ze zo munda zari ziri mu ishashi. Ari byifuzo utasengera uri kuri bombone. Abantu bashimira Imana nibo bavumbura ubunini bw'Imana, hanyuma ugahita usuzugura ubuto bw'ikibazo. My God, iyo ubanje Imana urabanzwa. Nutagushaka aragukunda. Nudashaka ukubona murakubitana anywhere. Nukwifuriza ikibi araza kukubona uzamuka buri munsi. Abasore baravuga, uziko ari abasore bavuga inkweto zikakuva muri umukobwa. I tell you, ndababwiza ukuri ndi igitsina gore. 2008 till now, their union has produced for them 5 children, 3 girls and 2 boys, who are also active in ministry. Ladies and gentlemen, with a standing ovation, let us all honor and welcome the anointed woman of God, Pastor Julienne, to this pulpit and altar.
Hallelujah. Hallelujah. What a surprise. Bega surprise. Grace from your intungura. Grace room always surprises me. Yes. Imana ibaho umugisha mwinshi. May God bless you Uwiteka. so much. Uyu mugoroba ndumva tugiye kuguruka. I'm blessed tonight. I feel like tonight you're gonna fly. Yes. Shimiye Imana cyane ishoboje kugira hano hantu mwene data muvandimwe. Narimo ndavuga ngo Imana imfashe ngomba kuba mpari. Nari nzi ko nzaza n'indi minsi ntari bubwirize. Ngira ibintu byinshi ariko finally. I thank the Lord who has enabled me to come here. I had a lot of things, but now I'm saying finally I'm here. Yes, urandebera gusa umuntu umwe uri iburyo n'ibumoso umubwire ngo ufite impamvu ibihumbi bishimira Imana. Look at your right and left neighbor and tell them you have 1,000 Ufite reasons to impamvu thank God. ibihumbi n'ibihumbi. Tell them I have 1,000 Munyibukirize ngo ugejeje mu kwa 12 ugihari. Remind them in December you're still alive. Icyo ni ikimenyetso cy'uko uwaguhagazeho mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, mu kwa kane agejeje mu kwa 12 sibwo ari bugusige. Turacyakomeje urugendo rw'amashimwe. That Come is a sign on. that the one who stood by you January, February until Yes. December, he still protects you. Imana ibaho umugisha mwinshi. May God bless you so much. Murakoze mushobora kwicarira. Thank you very much. You may have your seats. Ndumva ndi mu rugo. I feel at home. Yes. Ndumva nguwe neza. I am feeling comfortable. Ni umugisha udasanzwe. a great Si blessing. ubwa mbere usibye ko ari ubwa mbere nje hano. It's not the first time, but it's my first time coming in this place. Naherukaga kubasura muri mu ndaki. The last time I came to visit you, we were still in the caves. I'm sorry to say. Mumbabarire kubivuga gutyo. Yego. Ariko mpageze muri Canaanite. But now you're in Canaan. The place ahantu hari different, of course, buriya mu rugo ahora ari mu rugo. This place is different, but home is always home. Shimiye Imana yabagejeje ahagutse. I thank the Lord who brought you to an expanded place. Yes, ni umugisha udasanzwe. Ndashaka gushimira cyane abayobozi. Njya mwita senior prophet. I want to thank the leaders. I call him Senior Prophet. Ni inshuti yanjye kumara igihe kitari gito. He's my friend. We've been together for so long. Yes, njya mubwira ngo nguhamagara kenshi kuruta uko umpamagara. I like to tell him that I call you many times more than you call me. Ni rero sinzi kuri bize kundusha. So I don't know if you're busy more than me. Ariko ni umugisha udasanzwe. Ni umudamu we kuba tubafite. But it's a great blessing that we have him and his wife. Buriya rero nkunda abakozi b'Imana. You know, I love servants of God. Ndabakunda. I love Kandi them. nyambimubwira kenshi. And I like to tell him many Nongera times nshobora guhuga ariko mba numva niba nabashyira hehe. that I could- Nkunda abantu dusangiye. I could be busy, but I Sangiye umurimo. feel like I would love a particular place where I can put them. I love people whom we share the work. Turubaha ubuntu bw'Imana bukuriho prophet. We respect the grace of the Lord upon your prophet. Imana imaze kumukoresha inshuro nyinshi cyane muri grace room no mu buzima bwanjye. God have used him so many times in Grace Room and in my life in particular. Nkunda kumwibutsa ntiurabyibuka kuri senior prophet. I like to Utari remember. junior. I like to remind him that do you know that you're a senior prophet, not a junior prophet. Hari igihe abantu badacelebra ubuntu buri ku mundi. There are times people don't Kandi celebrate the icyo kintu grace ntabwo upon ari others, cyiza. and that is not good. Ubuntu ubonye ku muntu ujye wemera ko abufite. A grace you saw on somebody else, accept and believe that they have it. Nimuvuge ngo Imana ikomeze imuduhishire mu izina Say, rya may Yesu. God continue to keep him for us in the name of Jesus. Yes, Imana ibaha umugisha mwinshi, arabizi ko mukunda. May God bless him so much. He knows I love him. Masanze abandi bakozi b'Imana benshi yabakiriye. Imana ibaha umugisha mwinshi. I found other servants of the Lord. He has received you. May God bless you so much. Komite twasuhuzanyije. The committee, we greet each other. Imana ibaha umugisha, murakoze guhagarara kandi muzakomeze muhagarare, mukomeze amaboko ntazamanuke. May God bless you. Thank you for standing with him and continue to stand. Do not allow his arms to be down. Nakusanze abandi bakozi b'Imana nzi cyane kuri YouTube mukapasi. I found other servants of the Lord I know on YouTube. Mukapasi. Ariko mwamvugiye ngo Imana. Why can't you say Imana. God?
Imana igumugisha mugore w'Uwiteka ntarekazi. Harya ntarekazi. May God bless you, woman of God, a lioness. Dufite umugisha kwa tugufite. We have a blessing to have you. Buriya n'abataguhamagara bakurungurikira hariya. Even those that don't call you, they just look at you from far. Fire, power. And they just push like fire and power to you. Ntuzamanura amaboko mu izina rya Yesu. Don't ever put your arms down in the name of Jesus. May God strengthen your arms in the name of Jesus. Hanyuma hari ikindi cyamamare. So there is another famous person. Ntabwo mumukunda? Don't you Ntabwo love mumuzi? him? Don't you know him? Yes. Urakoze kurinda ubuhamya no gukomeza ugenda. Imana igukomereza amaboko. Thank you for protecting your testimony. May God strengthen your arms. Imana idufashe ntazamanuka tuzakomeza tumukorere muri iki gihugu. May God help us so that we can continue serving him in this country. Amen. Amen. Woman of God. Worship leader mwamubonye? Have you seen the worship leader? Nabwiye prophet nkiri hariya ni uwo ni Rachel. Now I told Prophet when I was still there that is Rachel. After touch ye yisangije. You know, she has her own unique touch. Ushatse kuryigana wararugiye kwa muganga akakuvura imitsi. If you wanted to copy her voice, you could go to the hospital. We are blessed to have her. Yes. Na hasanze nagendanye n'abakozi b'Imana bo muri Grace Room na was so surprised kubabona. Reka mbasabe bahaguruke. God bless you. Grace Room members. I was blessed to see other Grace Room members. Please stand up on your feet. May God bless you. Please show them some love. Show them some love. May God bless you so much. Yes, mwagize neza kubana nanjye. You did well to be with me. Mbagala nyonyo. Ndabakunda cyane cyane cyane. Yes, by'umwihariko uri wa kabiri uhereye hariya. In particular, the second one from there ni imfura y'iwacu. Is our firstborn. He's my brother. Ni musaza wanje. Nkababucura, hallelujah. And I am the last born, hallelujah. Murumva difference irimo. So you understand the difference in between. Imana mumugisha mwinshi. Iyo bahagaze mba numva nanjye mpagaze. When they stand, I feel like I'm also standing firm. Yes, Imana ibamugisha mushobora kwiyicarira. May God bless you so much. You may have your seats. Yeah. Twagiye. Let's go. Kwivuga nitwa Julienne. Speaking, introducing myself, I'm called Julienne. Ibindi ndumva kuri screen twabigiyemo. For the rest, I'm sure we have seen it on the screen. Matayo ni 15. Matthew chapter 15. Umurongo wa 22 verse 22. Hasaho. Matayo nari mvuze 15. Matthew chapter 15. Yes. 15 turahera ku murongo wa. We shall start from verse. Turahera ku murongo wa 22. We shall start from verse 22. Turi muri 22. theme ya Thanksgiving. We are in the theme of Thanksgiving. Kandi ndashimira Imana kubera abagaragu b'Imana ari ababanje hano n'abazakurikiraho bose ndabizi ko Imana igenda itanga ikurikije uko imitima yacu iri expectant. And I thank the Lord for the servants of the Lord that have come before me, and I thank God that He gives you things according to His expectations. Good. Twagiye 22 aravuga ngo Umunyakananikazi aturuka muri icyo gihugu arataka cyane ati Mwami mwene nde mwene Dawidi mbabarira umukobwa wanjye atewe na dayimoni. Next. Ntiyagira icyo amusubiza. Uwo ninde wacecetse? And who kept silent? Jesus. Look at your neighbor and tell them sometimes he keeps silence. Let's go. Ntiyagira icyo amusubiza. Mu yandi magambo, in other words, araceceka. He kept silent. Nuko abigishwa be baramwegera, begera nde? Begera Yesu, baramwinginga bati wamusezereye koko. Ko ari mara dutakira he? Abagabo 12 baguhuriyeho. Imagine 12 men against you. Bakavuga ngo uri murasakuza. Wasakuje cyane. And they say you're shouting. It means you're shouting loud. Baraza basanga Yesu baramubwira ati rero reba niba utanavuga wanze kumusubiza ariko gira icyo ukora so dusunike uyu mukecuru cyangwa dutembagaze hirya y'imanga kuko urusaku rwabaye
They came to rwabaye Jesus rwinshi. and told him that, do something. We need to push this woman away from here because she's shouting loud. Mumfashe tutarakomeza ko turazakomeza inkuru. Umugore yarababaye ntiyarababaye. Was this woman sad or she wasn't? Yarafite agahinda. Did she have Ikintu sadness? kirimo kiratuma ataka kirumvikana cyangwa kiri Something that is making her shouting loud. Is it tangible or it's not? ariko ibirimo biramudekuhaja ibirimo biregezayo. But what is pushing her away? Ntabwo bizi ikiri mu mutima we. It doesn't know what is in her heart. Hari igihe ibintu bikubana byinshi bikakudekuraja ceceka wavuye aho ariko iyo uri persistent. Yes. Iyo uhoze ikirenge ku muriro. There are times things will push you and they push you to the edge, but when you're persistent and you put in more fire, byanga bikunda ubona breakthrough, ubona gupfumura. whatever it is, you get a breakthrough. Arabasubiza ati sinatumiwe abandi keretse intama zazimiye zo mu muryango wa Isirayeli. Twagiye nawe araza aramupfukamira aramubwira ati mwami ntabara. Nyuma yo kumuvuga, nyuma yo kumva abagabo 12 barimo na Yuda, ubyibuke. You know, after talking about him, even with 12 men, including Judah, remember? Yes, kuko Yuda yarebaga uzanya amafaranga. Because Judah was only looking at Iyo somebody who got money. utayazanye arakubwira ngo mene tekeri. If you don't have money, she said, please go away. Aramusubiza ati si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa. Wabukiraho? Would you still be there Ari if they mwene told you that? wacu hano iwacu. If it is our neighbor, our close friend here, Yahita avuga ngo ariko They'll be abakozi like, b'Imana b'iyi minsi. oh, the servants of the Lord nowadays, please. Wabanje uraceceka. Would you Intumwa keep zawe silent? zinteye hejuru. Your disciples No, have uranyita iki? feast on me and you're calling me what? Gumana. Okay, keep your things, keep it. Yahita agira ate? They would be like this, you see? Gumana umva. Please, keep it. Mwana Keep wanjye your azapfa. things. Keep your stuff, let my child die. Uceceke ntake uceceke You're silent. nirangiza uceceke. I cry, you're silent. Intumwa zawe mva imbere. Your disciples Ibitera go hirya no away. hino none uragarutse ngo ntabwo. Everything else, and then you're coming back. Gumana. Okay, keep it, keep. Umugore yarazi icyo ashaka. The woman knew what she Ahita needed. arasubiza ati ni koko mwami ariko n'imbwa nazo zirya ubuvungu. Hallelujah. Ndabyemeye ndiyo ariko reka ndya ubusigaye. It's okay, I accept I'm a dog, but I need to eat the leftovers. Reka ndya ubuvungukira bugwa buvuye hehe? Let me eat Ku the meza ya ba leftovers. nyirazo. Hanyuma maze Yesu aramusubiza ati mugore. Hallelujah. Mugore. Oh woman, Kwizera kwawe your faith kugize gute? Ni kwinshi. is much. Bikubera uko ushaka. Let it be as you wish. Umukobwa wahera ahera And her daughter was made whole. apfa Did she die? ahwera Did she faint? ahera ko akira. And then her daughter was made Imana whole. iha umugisha gusoma ku ijambo ryayo. May God bless his word. Mfite ibintu nka bitatu Imana yashyize ku mutima. I have about 3 things God have put on my heart. Ikintu cya mbere nicyo turiho muri iki cyumweru nk'uko Imana yabishyize ku mutima w'umuhanuzi. The first thing is the theme this week, as God have placed it on the heart of the prophet, Ni ukugarukana amashimwe sibyo? is thanksgiving. Gushima. Nzi Thanksgiving. neza ko abenshi bazabivuga abakozi b'Imana bazabijya mu mizi. I know most people will talk about it to the roots. Umudamu dusomye A woman we read, ugomba kumenya uwo ari we. you need to know who she is. Yari umunyamahangakazi. She was a Gentile. Yari kure y'amasezerano. She was far away from the promises and Yari covenants. hirya rwose. She was very far away. Araza. Then she came. Ugomba kubanza kumenya You need- abanyakanani bari bantu ki. Now you need to realize who were the Canaanites. Hanyuma ndavuga icyo gihe noneho ukanamenya ngo iyi situation yisanzemo irimo iratuma bamwegezayo bagashyira hirya imeze ite. And you need to know Irasite. this situation that is making them push her away. How is it? Now uyu mugore This woman yaravuye mu gihugu
iki gihe abanyakanani baramyaga ibigirwamana, idols. Now she was coming from a nation, by this time Canaanites were praising idol gods. Narimo ndasoma muri iyi myaka y'iki gihe uyu mugore akoreramo ibyo akorera bakamwegezayo. I was reading in these years when this woman was doing this thing and were pushing her away. Abanyakanani ngo bari bafite ibigirwamana byabo baramya kuko bari hiriya. The Canaanites had their praises, their idol they were praising because they were far away. When she came, akora ikintu gikomeye cyane cyo gushyira hirya, yirengagiza ibimana byabo. Mbabare mbivuge gutyo niko bimeze, yirengagiza ibigirwamana, aza akoresha ijambo rikomeye batakoreshaga, avuga ngo son of David. And when she came, she ignored their idol gods and everything that they used to do in their culture. And then she came saying that son of David. Iki gihe abanyakanani bari enemies, bari barabanzi. By then the Canaanites were the enemies of Israel. Ariko kubera ikintu kiri mu mutima we kimumereye nabi, amenya neza, jewe njya nkangara, amenya mvuga ngo ni biciye mu guhishurirwa, ko nta kundi kuntu wambwira ibintu mu mugore byagenze, biciye swati mu guhishurirwa cyangwa mu makuru yumvise y'uburyo, cyangwa amenya tushe murayumva, yamenye code. But because of something that was in this woman, she realized and found out a code. Yamenye code ikora. Apana kubigirwamana by'abanyakanani, ahubwo kuri son of David. Now she found out a code that does not work on the idol gods of the Canaanites, but works on the son of David. Mu bigirwamana by'iwabo bari bafite code zikorayo. In the idol gods they have the code that works there. Acrossinze gusanga umwami wacu Yesu aravuga ngo niyihe code, ariko wavuze ngo code. But when she came to Jesus, she was like, which code? Gikora ku mutima wuyu ko we atandukanye n'ibyo tusenga, dufite idols, dufite ibigirwamana, ariko na crossinze sindi mu bigirwamana by'iwacu, ko nambutse niyihe code nakoresha, bamvuge ngo hallelujah. That she was like, I have crossed, I'm not in my idols, but which code can I use on this man? Ubu ngubu nguhaye telefone yanjye. Right now if I gave you my phone, ndimo ndabwiriza nkakubwira ni mfashe telefone, gira gutya ndebera ntacyo wakora kuko nta code ugize gute. I'll be preaching. Please do something for me. You wouldn't do anything because you don't have any password for my phone. Because I'm not giving you the right to enter in what I want. You know, the wisdom of this woman. Now she went and found out the code that takes her into the heart of Jesus Christ. Read the Bible. When Jesus was walking, people were sad, others were having other issues. The Bible says that the many crowds of people were after him. You know, they had their burdens, they wanted something from him. Ufite ikibazo bagera imbere ubonye amahirwe yo gupfumura atariko Yesu wakati iwanjye ko data buko agiye gushira mu mwuka bakongera bakajyambya ibirometero, uyu mugore amenya code itari bumukurikire, code ari bukoresha ko kanya. Now everyone was following him, telling him their problems and all of their issues, but this woman found out a code that wasn't gonna go after him, but instead that was gonna make him turn to her. Aravuga ngo simfite imbaraga zirukanka ibirometero tumanuka imisozi kubera iki se nirukanka namenye code ndi bukoreshe agahita hindukira kandera. And then she was like, I don't have any more strength to run after him kilometers and kilometers. Yes. I should know a code that shall make him turn to me. Arangije arayishakisha yafashe. She found it. She took time to find that code. Narimo ndasoma hanu baravuga ngo ni muri mu Bible ya etude bavuga ngo nta kuntu wambwira ngo uyu mugore yapfuye kuza gusa yabanje kumenya ngo niki nakora nkakora ku mutima we, niki nakora nkakodora umutima we. I was reading some books and those people were like, this woman first made a research and it was, what can I do to reach to get to this man's heart? Ariko wavuze ngo hallelujah. Say hallelujah. Ariko wavuye ngo hallelujah. Say hallelujah. Umugore
afite ikibazo umwana we agiye gupfa ameze nabi ariko munkurikije inshuti zanjye ntabwo ahise yirukankana ikibazo kwa mbere ntabanje ikibazo abanje kumenya igikingura umutima w'umwami. Now, this woman has a problem. She has an issue, but she did not go with the problem first. She needs to know what opens up the heart of the king first. Amakosa tujya dukora barokore ikintu kiragukubita ako kanya ukiruka nka mwami Yesu. Yesu ubundi ko nahere muri Sunday school ndirimba ibi nibiki bimbayeho ngize imyaka 38 na fiance nabo Yesu Yesu ubundi wagiye ureba ko ntanga icya 10 urazana ibiki acha mdomo. You know, most problems, most mistakes Christians do is that when we have issues, we come to God, we cry, I am old, I am 38, I don't have a child, I don't have this and this. Please stop your shouting. Ntabwo icyo urimo urasaba Kristo ari against. What you're asking for, Christ is not against it. Ntabwo ikikubabaje Kristo atachitayeho. What is making you sad? Christ is not that she doesn't care. Should I read for you? Muyikoreza amaganya yanyu kuko give him all of your burdens because he cares about us. What does it mean to care about you? But find out the code that opens up his heart. Hallelujah. Women who has husbands here, hallelujah. Why am I not hearing men? Hallelujah. Women that has husbands, hallelujah. Now a woman who knows the code I'm talking about, do you know it? Have you found out? I know you found out. There are times you decode your husband's heart without fighting with him. They just knock one and you're there. Baby. And you're like, oh, baby. You're very smart. It's like when she left in the morning, you didn't see him. And you have prepared something to eat. Something that is going to massage his feet because he stepped on wrong places in this world. And then you give something called care. And nothing you ask for that night. And the same day you repeat again the next day. When he smiles, you'll be like, oh Jesus, what is your smile these days? Oh, what happened these days? You're smiling really nice. You know, they can't even find a place to face to. You know, they can't face anywhere if you tell them that. They've been together for 21 years. Do you think I'm lying? They just look at you like this. And then they say that, should I look high in the face? Look him in the face. As you grow, you have a good smile, please. They become so shy. Now you have a place where you need to go. In the evening. Women, hallelujah. Okay, since abantu hari n'igihe ntacyo uvuga bijya kuba saa 9 wamwicishije haleluya nyinshi na za you look beautiful smart. There are times you don't even ask anything. hajya kuri konti harangahe ufite ngahe. But you keep telling them sweet words. You look smart. You're smelling nice. These days you're smelling nice. And they will be like, oh, how much do you have in your account, please? Yeah. But probably. Yeah. When was the last time you changed your clothes? Yeah. Oh, probably you didn't ask for anything. And then ever since you met, you start thanking him and praise him. Oh, may God bless you. If it wasn't for you, and you'll be like, yeah. You tell him again, do you remember? Oh, thank you, Jesus. Thank you very much. Umutima washimiye.
Now, ntacyo utarekura. a heart that is grateful cannot fail to release anything. Uzarebe iyo ufite umukozi no mu rugo wakora akantu gato akagushimira, wakora kandi akagushimira, uzere ukuntu bigenda. Uhora umuha imyenda, uhora umuha buri kanya, sinzi ukuntu bigenda, usanga wamurekuriye. Now watch out. Maze gira wa wundi wariye intoryi imbisi. Watch out when you have a husband at house. Akaguhera hasi. Urakoze ariko. Uhita uvuga uti nigo bwa nyuma ariko. Those ones that are not thankful, you say it's not the first, it's the last I'm giving you. Iyo umenye kode ikwinjiza ahantu ubonye igisubizo an avance hejuru ya 80%. Now when you get a code that takes you somewhere, you get an answer in advance. Umugore ukurikije ibigirwamana by'abi Kanani n'ukuntu barabanzi iki gihe barabanzi na Isirayeli, nta kuntu wambwira ngo uyu munyakananikazi yari kumenya kode nk'umunyamahanga, yari kumenya kode ikodora ibiri mu mutima wande. Now, a woman who had come from idol gods all of her life, you cannot tell me how he find out a code that was gonna decode the heart of Jesus. Yesu n'ahantu batwereka yabaga ari mu nzira agenda, umbwire ngo haburaga abantu bari munsi y'ibihumbi bingahe. Yabaga akikijwe n'ababoroga n'abafite abana n'abahwereye. Umugore abaciyemo ate aciye protokole munashaka kubibona. Kandi ntabwo aje munkurikije inshuti, ntaje ashyira imbere umwana wanjye, oya aje ashyira imbere ngo mwene Dawidi. You know, there was a lot of people, thousand people, one are crying, others are complaining. But how did this woman do it? But she did not bring her problems before. She was like, son of David. Arimo arabivugira igihe Kristo ataranahishurwa, abantu badafite iyi revelation. Irihishurirwa ntabwo bari barifite. People didn't have this revelation. Ntabwo bari bwamenye ngo ni mwene Dawidi. Yesu arahindukira ati avuze iki? They didn't know yet that Jesus was a son of David. What did she say? Ati ninde umpamagaye gutyo mwene nde arareba. Ahindukira ajya kureba abona n'umuki. And then when he turned, it was a Canaan lady. Ariko umunyakananikazi wamenye kode yinjira mu mutima wa Kristo atuma Yesu ahagarara kugira ngo arebe umenye iyo kode. But a Canaan lady who found out the code to the heart of Jesus. So Jesus stopped to look at somebody who have found out that code. Now, uyu munyakananikazi yashoboye kumenya Yesu wari we. This Canaan found out who was Jesus exactly. Ataraza n'ibyifuzo yabanje kuzana amashimwe. Before he brought all her wishes, she brought thanks first. Abanza kumutaka mwene Dawidi, Messiah, abanza kumutaka kumushima, ariko afite ikindi abitse inyuma. No, she praised him first. She worshipped him, but she had some other complaints behind. But thanksgiving came first. Hari ikintu tujya twitiranya abarokore. There are some things we confuse Christians. Hari n'ikintu tujya munyumve kuri iki kintu. Listen to me on this. Tujya twitiranya amasengesho. We confuse prayers. Amasengesho yego hari uburyo bwinshi, hari amasengesho ya spiritual warfare cyangwa intambara y'iki y'umwuka, hari devotion, amasengesho yo ku hari amoko menshi y'amasengesho, hari amasengesho there are many types of prayers, warfare, devotion, like many types of prayers. Naje kumenya ko amasengesho cyangwa ikintu gikingurije uruhejuru y'ubuzima bw'umuntu, I tell you uku niko kuri na Bibiliya bivuga ngo umutima umenetse. Now I have Ntabwo Uwiteka Hallelujah. I have found out something that is a big secret that is more than anything else. Even the Bible says that a broken heart, God will never ignore it. Now, what breaks a heart? Worship. Now, it is broken by thanksgiving. Let me show you a nice code. You are 53 years old, for example. Ufite ibibazo uguyemo, ibintu byawe majerwa bigenze gutya, sinzi hari byaguye Tanzania, sinzi ibintu birakugarije. You have issues, some of your goods are in the wrong places, others in the customs, it's going wrong. Problems are surrounding you. Guhituza ugahera ko kanya uti mwami urabona ibi nibi Imana ndababaye cyangwa tutanga intambara y'umwuka mu izina rya Yesu ndavunagura ndacagagura ndaguciye umugongo nguciye agatwe ngukuye imisatsi. Coming immediately and say, Lord, I break in the name of Jesus, I destroy, I break the back, I break the head, I cut off the head.
ni byiza It is good. urimo urasenga. You're praying. Reka nkwereke inzira y'ubusamo, nta kitagira inzira y'ubusamo. But let me show you a shortcut. Everything has a shortcut. Iyo uhereye mu myaka 53 ibyo igusimbukije nibyo byinshi. Now, when you look at all of your age, what the Lord have kept you from is a lot. Ufashe imyaka utarabanza kureba ubucuruzi bwaguye, utarabanza kureba uriya mwana wagize gutya, utarareba ibibazo mwagiranye na landlord n'ibiki, banza uhisubize inyuma imyaka 53, urebe imisozi, urebe ibishanga, urebe amataba, urebe hejuru no hasi aho mucanya n'umwana. Now, before you look at your fallen business, all of your issues, the mountains, the valleys, everything you went through all of your life, iyo umizanye dore ikintu kijya kimfasha, buri uko ngiye kuramya Imana ntabwo mpera uyu munsi, mpera kera nkabizana ku rupapuro nkavuga ngo nje kukuramya, dore ibyo mfite imbere yanjye nkabiryamaho nkaramya nkavuga ngo urakoze ko mfite imyaka 2 bambwiye ngo ibi nibi byarabaye, ku myaka 5 byagenze gutya, ntabwo wandetse mfite imyaka 7 cyagiye bigenda gutya na gutya na gutya, ku myaka 10 ntabwo mbere y'Imana n'ubuhungiro, ku myaka 13 bampaye amakuru narimo ndava hana nta bigenda gutya, ku 15 nari ntangiye gukura, ndibuka amajoro nagenze ntarakumenya, ndibuka ibicuku nagenze ntarakumenya, ndibuka inzira zose z'aba teenagers naciyemo, ku myaka iyi ni ndabizana nkabizana. Umva mbabwire, bijya kugera hagati ntarasoza ikibazo ntarakigeraho, umutima wamenetse, narize, umwuka wera akahita kuzanira amarevelation, akakwereka cya gicuku uva Nyamirambo. Nigeze kuva Nyamirambo kuri stade ndi kumwe na team ntarakizwa, y'abasinzi basinze nta n'umureba, tumanuka tujya muri pick up, bajya hejuru kandi basinze, nari muzimamo ndababwira ni mwicare, baricara bose ariko urabyubumva, bicaye ngi imbere n'Imana yanjye imbere, shoferi ndamwibuka n'ubu ni inshuti yanjye, harya ari simwibuka aho ari ubu, yari yicaye, nicara hagati, hirya hicaye fiancé we ntareba, shoferi ntareba, sinzi gutwara imodoka. Tuva Nyamirambo dutaha Kicukiro centre mu ijoro, nta n'umwe ureba. Oh Jesus, you have been so good. Turaza ihangane, tugeze neza, murabona kuri rompo ya cette famille, turuka nko kuri Simba UTC, urabona hamanuka kujya, ngiye kureba nsanga yasinziriye, shoferi yasinziriye Imana gona, nagiye kumanwa ndebye ibirenge mbona biri ku muriro, wewe ndebye fiancé mbona yandyamyeho, abari inyuma baguriranye barasinziriye, ndavuga nti turagiye, ndakubita namukubise uruhi, numva ko ndamukubise koko, aho gukanguka atayango akomeza gusinzira, sinzi gutwara, sindi bukure ikirenge, sinzi icyo ndi umukorere, nta Mana nzi, sindakizwa, ariko n'abatarakizwa bazi ko Imana iba mu ijuru. Narahamagaye wowe, narahamagaye Bikira Mariya mubyeyi mbyara n'ubu, naramuhamagaye arakabyara, ndongera ndakubita kandi habarandyamyeho, ndongera ndakubita biranga, nkubita inkonje ngira neza gutya, njya hagati yari afite uruhara, kubita hagati mbona arandebya, genda wowe Beneda. Noneho kuko yakandagiye ku muriro cyane, irimo irihuta, mbona rompo hari imbere, ndahamagara mubyeyi, ugiye he subu? Uzi mu ijuru hari Imana, sinzi icyo gukora, mfata ikirenge cye ntangira kugikuraho ku muriro, kandi ubwo mfashe vora nicaye hagati, akagira ati nkagira, tutangira kuyirwanira, ntabwo ari Imana nagwana muri ariko rimo bigejeje Beneda mu ijuru hariya
icyo yakuvuzeho kera utaraba urusoro mu nda y'umubyeyi wawe gifite imbaraga zimira ibyo ucamo byose. Niwambaza ngo rompo tuyigezeho nakase nte gutya, ndabyibuka ko nagize gutya, turakata ni marayika yabikoze, tugeze gutya mbona agiye gukomereza handi muri Sainte Famille. Urumva niba ari batandukanye imihanda, giye nkomeza gusa ndi muri aya nkagira gutya ni mu izina Yesu Yesu Bikira Mariya nari muri urwo Beneda mbona yerekeje neza imanuka peyaje, tuvuye handi habi arakomeza, ndavuga no buriyo ngiye kumufata mu kanwa mpakande. You tired? Okay, thank you so much. The Bible says, let my people go. Nziye kureba tumanutse hehe peyaje, urazi ko ntameze gutya, nigira inama yo gufata hano nkagenda nkuitamo intoki, ariko mfashe volant kuki tahagararaga simbizi. Umwanzi yari yadusabye wowe abinyuma, nagiye kumva numva nkavuyemo rapa agwa mu muhanda. Turakomeza Beneda yaje gukanguka, turi hari station iri hepfo urenze hepfo naho agiye kwikatira handi hari jaride munsi ya station. Tujya kugera kuri rompo ya kabiri, sinzi kunigira inama, agacupa karaho kamazi musukaho no mu kanwa nkubitamo cyane, yarandumye wowe arakanura. Ndamubwira ni bahagarika gute, mbona aragize gutya ku ruhande arahagarika nabi mu muhanda mu gicukura byumva. Nasimbutsemo ibyo byose ndabikurura nkabishyira hamwe. Mbariza ukwegera ufite bingahe ma, cyangwa uvuye mu ijuru ejo? Are you from heaven? Wibaza ngo kuba hari uyu munsi ubuze ibintu igihumbi bishimira Imana. Wowe ntabwo nkuzi hariya hepfo, ngira ukwegere wowe mtoka mbali. Iyo nziye mfite ibintu byinshi inyuma, iyo ibintu byambanye kenshi, byambanye byinshi, reka mbabwire kode uzayifate nuyikora kandi uzangurira. Ntabwo ngora na koka. Umva, uzajya ureka kwereka Imana kimwe bibiri bitatu, Mana ndapfuye ririya kredi ayidata we miliyoni 80 baracezesha munara araca amarira. Reka nkubwire, kurura remorke umaranye imyaka 53, kura y'ibintu igihumbi ufite bishimira Imana. Bikurura neza, uti rya joro ndabyibuka, yamanywa ndayibuka, ndabireba neza, aho bampambye haba hari bagiranye, ndibuka igitsuku umwami, ndibuka bya bitondo, ndibuka ntarakumenya, umucyo urandasira, niki cyantandukanya n'urukundo rwawe. Nje gushi uziko uko ugenda ushima niko Imana ikurahagaho ku maso, niko umva gushima kwagura urukundo rw'Imana muri wowe. Ni nayo revelation ikomeye ihishura Imana yari yo mu buzima bwawe. Umutima w'indashima ni umutima uhora umeze nka mukushi, ntubona inzira ahantu hose. Umva nkubwire, nushaka kuzimya umuriro wakubanye mwinshi w'ibibazo, uzawuzimya ushima. Nkuhaye kode. Paulo na Sila bazamura amajwi ivuga ngo haleluya. Barayazamura hagati mu gicuku, amaboko afunze, babafunze kandoyi, bari hasi, udutuza turababara, imbavu zirababara, bararebana bati nubwo tubabara hari kode twamenye. Mu gicuku bazamura amajwi, batangira gushima, batangira kuramya, batangira guhimbaza. Amajwi arazamuka, umubiri urababara, amajwi arazamuka, agatuza karababara, amajwi arazamuka, imibiri irataka, amajwi arazamuka. Bagiye kubona Bibiliya iravuga ngo marayika ushinzwe amashimwe mu ijuru abaramanutse, bagiye kumva bumva imiryango
iki? Gushima gukingura imiryango yafunzwe kera. Gushima gukingura imiryango umwanzi yadadiye. Gushima kubwira umwanzi ngo ibi wakoze ntacyo bivuze. Gushima Imana ni ugukomera umwanzi. Leputa lezo lebeneozaya. Ngirira ukwegereye ngo ufite impamvu zishima. Mumbarize ngo uyu mwaka kushoje guhera mu kwa mbere gusa habaye ibingana iki? Ababwiwe ngo rest in peace bangana iki? Abari rusororo baharyamye bangana iki? Abavuye mu mubiri bangana iki? Kuba duhari zamurijwe uvuge ngo urakoze Yesu. Ongera uturakoze Yesu. Ongera uturakoze Mwami. Ijwi ryawe riri hasi vuga ngo urakoze. Le palado sete le balahada. Impamvu zishima nizo zikingura imiryango yakinzwe. Umugore yikubise imbere ya Yesu arashima. Aravuga ngo ndabizi uri mwene Dawidi, ndabizi uri umwami bataramenya ko uri umwami w'abami. Nje nkuramya, nje ngushima. Yesu araceceka bitari kumusuzugura, yaratangajwe na kode amenye. Gushima, umva amatwi, ntega amatwi, kukwihutisha, kugucisha kuba wahasanze batazi kode. Yasanze abahatinze arabadepasa. Nicyo cyarakaje intumwa. Mudukora inyuma arimo arasakuza. Ntabwo yasakuje, yamenye kode mutamenye. Yaje ashima. Mwebwe muraho muvuga umwana aragwaye afite igitsuri, nta gitsuri aravuga, arimo aravuga son of David, mwene Dawidi, Mesiya, wowe mwami ugiye kuza, wowe. Arimo araramya. Sunikira ukwegereye ngo shima nshuti yanjye. Aguhaye impamvu ibihumbi, aduhaye impamvu. Ongera umunkoreraho ngo shima birakingura inzugi. Uyu mwaka utararangira reka ishimwe ryawe ryumvikane mu gitaramo. Ndasenza ngo ishimwe ryawe kuri uyu musozi wa Kibagabaga ryumvikana mu gitaramo cy'abaramyi mu ijuru. Ndasenze ngo amashimwe yacu yumvikana mu gitaramo cy'abera. Amashimwe tugushima Mwami yumvikana mu gitaramo mu ijuru. Urakoze Mwami. Mwicarire. Ariko wavuze ngo haleluya. Reka mvuga ibintu bibiri hanyuma dusenge dusoze. Icyambere, yateye umugongo idol cyangwa ikigirwamana cy'iwabo, yerekeza umutima ku mwami w'abami. Tera umugongo ibyigize idol, ibyabaye ibigirwamana mu buzima bwawe, bitera umugongo. Jesus. Nari mvuze gute? Tera umugongo. Umugore ntashobora guhindura identite y'icyo cyo. Babibonye ko ari umunyamahanga, ariko ashobora guhakana ibimana byabo. Niba ubyumvise, yateye umugongo idols, ibigirwamana by'abanyakanani, atumbira umwami w'abami. What is an idol? Ikigirwamana ni iki? Umva ukuntu hano hambwiye ngo it's a thing that is greatly loved. Idol ni ikintu, it's a thing that is greatly loved and admired. Ni ikintu ukunze cyane and admired. Urebye wadmirinze. Help me, wagize gute? Yes, it's a thing. Gishobora kuba ikintu
niko basobanura idol. Ni ikintu uba wamaze kuminuriramo umutima wawe kigafata intebe mu buzima bwawe. That's an idol. Cyabaye greatly loved, mbega wakunze ukumva, kandi ikintu wakunze kuri uru rwego ubu byumva neza ko cyafashe intebe. Turi kumwe? Bakanavuga ngo all an image that is worshipped as a god. Cyangwa idol ishobora kuba ishusho, image washyize imbere yawe cyangwa muri wowe wumva uhora wumva wakwikubita imbere. Iyo ugeze imbere iyo image ujya kumva umenyenyekea waciye bugufi, ujya kumva hari imbaraga zishize, ujya kumva wese uhindutse dodo tomate. Ikintu cyose gihindura munega amatwi inshuti zanjye, gihindura umutima wawe ugahinduka dodo tomate, mbega ukoroha, icyo kintu cyabaye idol. Abantu bagira ngo ikigirwamana cyangwa idol ni image rw'uruti rw'umukara rufite amazuru n'amatwi rwa shitani. Barakubeshye. Baravuze ngo ni a thing or an image. Ashobora kuba ikintu. Hari abantu bagira ibintu, swat imodoka cyangwa ikindi kintu kikaguhindukira iki? Ikigirwamana. Cyangwa an image, cyangwa ishusho. Umuntu cyangwa ishusho runaka ikakubera so dear. Nicyo bita idol. Uyu mugore step 1 yateye umugongo idols. Munyumve bakristo bene data muri iki giterane, gushima Imana gushobora guhinduka ubusa mu myumve neza igihe cyose ibona hari idol, hari image uhora uramya buri munsi imbere yayo. Ndakavuze. Bibiri iravuga ngo Imana yacu ni Imana igira gute? Ifuha. Nta nubwo irarekera gufuha. Reka mbibibutse bakristo, Imana irafuha igihe cyose hari idol, image runaka, a thing, ikintu gifite umwanya in your heart, in your family, mu kazi kawe, warakiminuriyemo, hey, dore mbabwira ikintu kimwe gikomeye. Satani aragatsindwa, ko ntuva ngo aragatsindwa. Ikintu adukorera nkibabwire, aragenda akatwokupa n'ibintu byinshi bikatubera idols, agashaka Imana ihindukiye nyuma, kandi ubikora utabizi. Ibintu byose mu ntega amatwi bantumiye, bampaye n'agatuti. Hari message abantu batakivuga muri iyi minsi, ariko nayikuzaniye. Nayizanye. Umwanzi bamwita pumbafu. I hate the devil. Ni mubi. Aragenda akadukubita icyo bita shuguri y'isi. Yo, shuguri kaguhindukira idol. Abantu umugabo w'Imana yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo kubyuka ukiruka ukagenda utabanje gushimira Imana, aravuga ngo nubwibone. Aravuga ngo urumwibone wa highest level. Abivuga sinabisobanukiwe, n'umugabo w'Imana nubaha cyane, sinabisobanukiwe ariko mbiha umwanya. Aravuga ngo ni nko kubwira Imana ngo nubundi nagombaga kubyuka. Hari benshi bapfuye, hari benshi barimo bararira, hari benshi bagiye kubyuka ukuboko kuranga, undi ukuguru kwanze, undi umutwe wahezeyo, undi umutima undi yagiye muri mashini. Jewe ndabyutse kuko nagombaga kubyuka n'ubundi anyway. Nigeze kujya CHK, yari kuri Noel. Hanyuma nsohokanye n'abana banjye, ntabwo naberetse umukobwa wanjye turi kumwe.
hanyuma ndabyibuka twara hano Kimirongo bashobora kuba barabyibuka turimo turarya twishimye ngiye kumva numva ngomba kujya kureba at least gushimira Imana shimana Imana n'abarwayi nabasizeyo na papa wabo barimo barenjoyinga ncaho ndiruka ngeze sashika nahise ngura ibintu bitandukanye ndavuga ni reka ngende abana banye namaze kwishimana nabo reka ngende shima Imana nipfurize Noel abatashoboye kuva ku gitanda ngerayo mpera ku gitanda cya mbere cya kabiri I will never forget nza gusanga umugore nari mvuze iki umugore ndimo ndabwiriza uraha hano haraka twaturido ngiranya mbona nta muntu urimo nkomeza kuri uru ruhande kumbe arimo ariko harashashe neza nawe nta nubwo ushobora kumenya ko harimo iki harimo umuntu ngebye gutya niyo hano yavuyemo nkomeza hano shoje arimo arantega iki maze gusengera uyu mugore wari ahantu baravuze nonye ndahari ndakata hari ibyo nari ngifite ndamuha shyira ku ruhande ndamubwira nti naje kwifuriza Noheli nziza nubwo uryamye hano ibi bizarangira Imana iragukunda mubwira ibintu byinshi ariko reka mbabwize ukuri natinye Prophet nibwo nari mbonye skelete y'umuntu utuva ahangaha utuntu twarinjiye amaso yavuyeyo utu turumye ndavuga ni Imana iragukunda igira ite iragukunda agiye kubona abona ndarize ndize numva aravuze ngo ntashobora kurira arimo araniha arababaga cyane hagize akanya mugati urorize ndambwira ni ahita arambwira ngwino mubwira amwe ngo fata hariya urabonamo amafoto mfatayo mbona umugore nari mvuze iki wambaye akajinsi utebeje ufite haleluya nyinshi amataye arambwira ngo soma inyuma ku ifoto nsomye mbona handitseho ngo mataye arambwira ngo banyitaga mataye kubera gutera neza ngo none ndyamye ahantu nta n'umubiri unsigayeho ndamubaza uyu ni wowe arambwira ngo uyu ni jyewe abona ndaturitse ndarize nawe ararira ayahe sara navayo ndamubwira uyu ni wowe ati reba munsi kuramo andi mafoto nkuramo umugabo we abana b'impanga bato cyane bato ahita arambwira ngo ndashaka gusaba ikintu ntego ntusabire gukira kuko ntibishoboka byararengeranye sabira Imana impa iminota 30 ntababara ntuyisaba isaha itisubiraho ntuyisaba amasaha 2 ntibishoboka sabira iminota 30 birenda naraboroze nsabira 30 minutes nuvise usengera uriya mugore sabira iminota 30 ate siyo Mana yawe irabishoboye ntirabishoboye yampa iminota 30 ntagaragurika ntaribwa ndamubwira nti irabishoboye nzamurijwe cyane ni Yesu hari impamvu wanzanye hari ndasara nuje ati wasenze ntanavuga ikindi ati unsabira iminota 30 unsabira impa amahirwe ati tugiye India gatatu byaranze South Africa ati kuko urumva nari umucuruzi hano muri Mateus abantu bose baranze narayakoreye narayagize gute narayakoreye atariko yose arangiriye ku mubiri ndayariye koko atunsabire kubera uburwayi mfite ntabwo bikunda ko banzanira abana banjye b'impanga nabyaye nkuze ndabakumbuye sabira Imana ntarapfira kuri ubu buriri impa amahirwe bikunde banyereka abana banjye mbakikire kuri aya maboko abiri ntarava muri iyi si nk'umubyeyi birase navuga ngo nararize naraboroze hashize akanya mbona hinjiye umugabo mwiza cyane ahita arambwira ngo nigiye mutware we ati urakoze kuza kudusengera ahita binshiramo byose mbona nawe arimo ararira
arambwira ati batubwiye ngo dutegereze. Ati ubu turi hano dutegereje, ati niyo mpamvu ubona, ambwira ibintu byinshi. Okay, ngiye kumva mu mutima, numva mu mutima Mwuka arambwiye ngo ntutinyishwe na situation arimo. Aho ageze bamaze gukura aya maboko, ndi Imana y'umunota wa nyuma. Nagiye kumva numva ndasa n'umuntu bacometse ku mashanyarazi, mpita ndamureba. Buriya iyo ufite ijambo yagukopeje riraryoha we. Ujya kumva ukumva ntuhagaze wenyine, ujya kumva ukumva urupfu rumizwe n'ubuzima. Ndeba umugore ndamubwira nti mama, umva nkubwire, ibintu wasabye bito, Imana igiye kuguhagukira. Atarambwira ati reka gushidikanya, igiye kugukiza kandi aba bana uzabakikira. Arambaza, nikwivuze kandi ugavuga nikivuze kubera kubabara afata ibintu, nikivuze nikwivuze iriya yo mu ijuru cyangwa niwe ubivuze. Ubwo yari amaze kumbwira ngo nicyo nari mbazaniye, atuyisabire n'imbabazi. Nari umurokore ukomeye, ndagwa amafaranga yaraje ndarambarara. Ati amafaranga yankuye ku Mana, amafaranga nyirukaho, amafaranga ndayabona. Ati uyu mugabo wanjye nuza kumubona yinjira uraza kumirwa, n'umugabo mwiza. Ati ariko naracitinze umugabo muhindura nk'agadenesi. Ati habe no kumfata nkabura nagiye kurangura, najya kurangura urabyumva nawe nkubita y'icyumweru nyine urumva ndi mataye, nta wambonaga ngo aresiste ari umugabo. Ati dore aho nshoreje. Ati umurimo nakoraga mu rusengero ndawureka, nkumva ntukimbereye. Arambwira ariko nyine ijwi ritavayo. Ati rero unsabira Imana imbabazi, narazisabye ariko sinzi ko yambabariye. Uyinsabire izanyakire yarambabariye, ariko impaye amahirwe kongera gukikira abana banjye. Naho umugabo aza kwinjira nzamura ijwi, narasenze n'amarira n'ibintu byinshi. Uri Imana, nta nubwo nongeye gusura abandi, nasuye nka babiri gusa ndataha. Ndasenga mbwira Imana ngo aha simpava, iyi ntebe sinyivaho, uyu mugore uburibwe budahagaze. Ndasenga turarira, ntiyasubiza gura byumva ari muri nkamureba nkabona inyama ze zo mu nda zari ziri mu ishashi. Bashyizeho so sinzi ukuntu narebye. Satani arambwira ati ubusura asaba ibiki koko, muzabira iruhuko ridashira. Ariko umva nkubwire, niwizera iyo mu ijuru ntuzabikureho amaboko. Ishobora gukora ibitashobokera abana. Reka nihute ngere ku ngingo. Naho ubu tuvugana, iryo joro umugabo yaje kumbwira ngo yasinzire nyuma y'igihe kirekire. Bukeye bwaho le 26 yari konje ndagaruka, turaboroga. Le 27 ndagaruka. Ubu tuvugana we n'umugabo bari muri Australia. Yes, Prophet bari muri Australia. Umugabo yagiye gukorerayo NGO, aragenda. Mataye yabagarutse, yabaye mataye. Mbwirira ukwegere ngo dufite impamvu ibihumbi zishimira Imana. Umva impamvu nzanye ubwo buhamya. Nageze ahantu, navuye aho ku bitaro, natwaye indi image. Nagiye mvuga ngo umubiri ni iki, kubaho ni iki. Natwaye ibibazo, amafaranga c'est quoi. Umva message nahavanye message ivuga ngo ariko bavuze ngo pastor bivuge. Umva message nahavanye iravuga ngo ibintu byose twirukaho turimo turashaka, tubishaka kuko Imana yabanje kuduha icyangombwa cyitwa santé. Hari ibyifuzo utasengera uri kuri bombone, ariko waretse. Waba urimo uraniha nkawe ukavuga ngo etaje wapi, ma piscine, ma fiancé mana, fiancé uri murasira mu mwuga,
fiance. Mfite vision mu myaka 5 kuzaba namaze kurangiza estate umusozi wose eri gukarara mu cyumburira mana wanyimye amafaranga. Imana itawe n'imbaraga zitumurira nuko naziguhaye. Hari ahantu abantu baba badashobora gusaba ibyo urimo urasaba, badashobora kurizwa n'ibyo urimo urarizwa nabyo. Impamvu turarikira tukagira idols cyangwa ibigirwamana imbere yacu ubifite kuko Imana yabanje kuguha icyangombwa. Ikibanziriza ibindi ni sante, kandi sante ntuyihabwa n'amafaranga, ntuyihabwa n'ubwiza, uyihabwa n'umuremyi. Ese mwanyemera tukazamura ibiganza tugashimira umuremyi waduhaye sante uyu mwaka wose. Ntabwo uramanuka ngo ujye hacecekerwa, ntabwo urajya mu byuma. Yego ufite raporo ariko ntabwo iraguhitana. Mwaretse tugaha Imana icyubahiro. Wavuze ngo urakoze mwami, urakoze Yesu. Tutarararikira byose, tutarararikira amamodoka n'abagabo n'abagore, tutarararikira ubutunzi waduhaye ikibanze. Tuzamuye amaboko y'umugoroba tuvuga ngo warakoze. Tugeze mu kwa 12 hari abatarashoboye kurenga amezi 3 ya mbere, 4 ntabwo bayarenze, 6 ntibayarenze. Uyu mugoroba twicaye muri uru rusengero, ariko hari abaryamye mu bitaro, hari abari muri morgue aka kanya, ariko ibiganza byacu biracyazamuka. Alepaya lidelo soloba hedia la kitele bedozoboya alenita lekedele pelidelo soba ilito lady osoli edesole elabito luade hitelekeya ile pole duzo luade kete. Amabako yacazamuye mazima, turacyafite umwuka tutagura. Ntabwo twawuguze ngo tuze hano mu giterane. Turacyafite umwuka waduhaye. Nyiribihe, mwana wa Dawidi, Mesiya, mukunzi uruta abandi. Utubabarire gushyira idols imbere yawe, utubabarire kubanza ibigirwamana, utubabarire kubanza ibindi, utubabarire uyu mugoroba. Tuguhaye amashimwe. Alite lebele kohula bara ezoli pole denikilide ile atolika lelelede ala lipolo duso luala yedede elelelede pole dedede bosole dedede katai elabilitu bala hotelei alebele tolai. Dushize hasi kwiganyira, dushize hasi amarira, dushize hasi agahinda, tuzamuye ishimwe. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Son of God, thank you King of glory, thank you King of mercy, thank you El Shaddai. Yellow the lead telebehotaya. Umva amazambo yacu tuzamuye amagambo yishimwe. No mu gahinda watubereye Imana, no mu misozi n'ibibaya watubereye Imana, mu majoro. Zamura amaboko yawe, humuriza amaso yawe. Aho tumbirayo, tumbira uwo mwami. Ese hari ishimwe wumva mu mutima? Ese hari ishimwe wumva rizamuka? Ese hari ibyo wabwira ngo bugiye hasi mbanze nshime? Ese hari ibyo wabwira ngo bucecete wamajwi we mbanze nibwirira umwami unije ubuzima? Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Urakoze kutubabarira mu byaha byose twaciyemo. Urakoze kwizerwa. Thank you, Jesus. Ooh. Imana ibaha umugisha mushobora kwicarira. Yes. Ninde ufite impamvu zishima? Mu misozi n'ibindi byose ninde ufite impamvu zishima? Umwami areba ayo maboko yawe azamuye. Urazifite koko? Zirahari? Cyangwa warakariye Imana kubera ibitarakoreka? Wayiririye umwanda wararakaye? Turayishima twese. Wakongera ukavuga ngo nguhaye icyubahiro mwami. Mutanga bugingo we nguhaye icyubahiro. Urakoze mwami aho ugejeje ukora. Yes. Imana ibaha umugisha mwinshi. Nahavanye isomo rikomeye mudashobora kumva. Kumva ko hari umuntu wasaba iminota 30 mfite amasaha 28. Haleluya. Kumva ko hari umuntu uryamye ahantu nuko mvuga icyo gihe ubuse ntabwo bahari. Ntibahari. Barimo barasaba wowe icyo ufite. Ninde urabyuka akibuka iminota 30 cyangwa akibuka ngo uziko ugatangira gushima gusa. Uziko hari abantu buriya wumva ngo umuntu afite depression cyangwa indwara y'agahinda uzahita umenya ko yashyize imbere ibimugoye kurusha Imana ikomeye. Niko gahinda ujya wumva. Ibibazo byarushije imbaraga iki? Byabaye magnified, byakomeye, byabaye binini kurusha ubunini bw'Imana. Kuramya gushimira Imana gutuma ugira ihishurirwa rikomeye ku bunini bw'Imana. Abantu bashimira Imana nibo bavumbura ubunini bw'Imana. Hanyuma ugahita usuzugura ubuto bw'ikibazo. My God. My Jesus. Ukushimira Imana ubona ubunini bwayo kubera hikuvanye naho igucishije, ugahita usuzugura ibihari uyu munsi ukabona ko ari bito cyane kuko ibyo ikoza nibyo birebire, nibyo binini. Now, an idol cyangwa ikigirwamana, it's an image. Ni ikintu icyo ari cyo cyose cyafashe umwanya in your heart, mu buzima bwawe, kikabanziriza Imana. Ndibuka hari ikintu navanyeyo kiramfasha, ari namwe cyabafasha. Ntashye sinzi ukuntu naje kwisuzugura. Nari mfite umuco utari mwiza, sinzi namwe ko byababayeho. Aka kantu murakabona? Buruko nafunguraga amaso ngo mu gitondo nakaraje ku muriro cyangwa hirya, ntaranavuga ngo uraho Yesu ahabwe icyubahiro, ntarashimira Imana, ntaranasuhuza umutware, nabanzaga ko nkakurura ayura. Nkabanza kuri WhatsApp nkajya hirya naba nabaye umunyamwuka cyane uwo munsi, nkahita ntangira namaze gusoma ama message narangije byose yewe. Okay, n'Uwiteka ndaguziba. Maze kuvugana na Jean Bosco, mukanya narebye message ya Karisa yohereje, naciye hepfo naciye ruguru, narangiza nti okay, by the way nawe hari icyo wakoze buri ubanza. Navuye aho seshka iyo nibyo nibyanjye, ndagenda mvugana n'ikintu cyose kimbanziriza mu gitondo ntarashimira
wampaye ubuzima wandinze iryo joro nahise ngira discipline sinshobora kubanza gukurura sinshobora kubanza good morning no one niba hari umuntu usaba iminota 30 jewe mfite amasaha 28 ntaniha uwampaye kutaniha agatuma iryo joro ndiramuka mpfa kugira gutya amaso ni hehehe nushyizwe hejuru umwami umpaye undi munsi dore umunsi w'igikundiro dore umunsi w'amahirwe mwami umpaye ukuboko ndakurambuye birakunze ukuguru kurakunze dore izosi ndumva ubwenge bukiriho ntabwo ndambara amasogisi ku mutwe ushobora kuba uhumeka ariko isogisi iri ku mutwe cyane rwose akaba ari ryo ubanza mu gitondo ku mutwe neza maze ugasohoka ubwo nanze kuvuga indi myenda now nahise ngira discipline yo kubanza Uwiteka mu bintu byose reka mbabwire Imana barayibanza sinkakubwiye Imana barayibanza uyu mugabo w'Imana nababwiraga yavuze ijambo rinkoraho aravuga ngo nubwibone bwa highest level kubyo nahise ngira discipline yo kubanza Uwiteka mu bintu byose reka mbabwire Imana barayibanza sinkakubwiye Imana barayibanza uyu mugabo w'Imana nababwiraga yavuze ijambo rinkoraho aravuga ngo nubwibone bwa highest level kubyuka muri iyi si yuzuye abadayimoni baguruka bagenda ijoro abavuga ngo urapfa abavuga ngo ugahaguruka ukoga ukambara ukanywa igikoma na kawunga ugasohoka ntabwo uzi igikoma na kawunga kawunga bayikorera umutsima neza bakayisomeza igikoma cya kawunga warangiza ugakubitamo neza ugatura umube ugatushyiraho ishati yawe nziza ukatsa imodoka cyangwa ukafata moto ukagenda yaravuze ngo Imana irakureba ikabona umwibone abivuze ntega amatwi ndavuga ni what is that aravuga ngo nubwibone gusohoka ukagenda muri iyi si ubona dambi utazi igikurikiraho 30 utazi ikiriwe mu masaha 3 ntuzi ikiriwe nyuma y'iminota amasaha 5 ati warangiza ugakubita igikoma abantu bose ukababwira turasubira ati ukabyuka ugakora amagahunda yose ukikunkumura ugahamagara ku kazi uti yes I'm there inama tuyifite saa 7 utanabizi ko saa 6 zigeze aravuga n'umugabo w'Imana ukomeye twawe depo n'umusaza umaze imyaka myinshi aravuga ngo uri umwibone ijuru irakureka ukabona umwibone gusa gusohoka muri iyi si ugatwara y'agatwe n'agahanga aha muri iyi duniya hano turahangara ugatwara y'umutwe neza uriya ni brother wanjye nababwiraga mu minsi ishize uncle wacu pastor yarambaye neza kubita costume ajya mu bukwe ari kumwe n'abakazana ari kumwe arangije arababwira ati ndaje mu kanya batabadomagara ngo arapfuye I tell you ndi mu bantu bamugezeho nk'iminota 30 cyangwa 40 bwa mbere ndamureba neza ari ashaka ndavuga ni siko byabaye Dr. ndamubwira ni no reanimasha arambwira ati pastor yashoje mais il faut voir abantu barimo baravugana nawe mu kanya bicaye mu bukwe hano imbere mu basaza bakuru ubukwe bwari butararangira bari bugaruke muri reception yes iyi minota yaduhinduranye imyenda bamwe bagiye guhindura bagira gutya yasohotse gato bababwira ngo birarangiye mbwira ukwegere ngo niyo si tubamo mubwire se nkureba utera intambwe usohoka muri dot ugaruka muri reception utabizi kuri buharari
sinzi rero impamvu tubyibagirwa. Iyi theme mwaduhaye ni nziza cyane, gushimira Imana. Ni theme ikomeye cyane. Now, idol, sorezaho, cyangwa ikigirwamana, it's a thing, ni ikintu cyabaye greatly loved, umutima wawe warundukiyeho. Baravuze ngo, mwabikurikiye, iyo umaze kugikunda cyangwa kikaba admired by your heart or your spirit, gifata umwanya mu bitekerezo byawe, gikomeza aricyo cyavansa every time and again, nicyo kibanza kiraza kiko cyamaze kuba loved, umutima wamaze kugira gute, wakigiyeho. Niyo mpamvu Imana ifuha igihe cyose ibona hari a thing or an image wakuze yo ikaze igaheruka. Babajije Yesu, Mose ko yaduhaye amategeko angahe? 10. Uratwongeraho ijya 11 na 15 cyangwa urayakuraho? Ati simple, let me help you. Mose yababwiye ntukagire gute, ntukagire gute, ntukagire gute, ntuka. Jewe ndababwira, ukundisha Uwiteka. Tugende. Bategereza irya kabiri. Ati irya kabiri, ukunde mugenzi wawe. Bategereza irya gatatu, araceceka. Bategereza irya kane, araceceka. Mose yaduhaye 10. Umva ukuntu yababwiye, ntukabeshye, ntugasambane, ntukibe, ntuka. Ntabwo byakorwa wabanje gukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'ibyo ufite byose. Impossible. Wabanje Imana, ibyo bindi bitakaza agaciro. Igihe cyose Imana yafashe a first place, yamaze kokipa umutima neza, ibindi ntukaca bihinduka ubusa, kuko Imana yamaze kokipa place d'honneur, niyo ifite priorité. My God, niyo ubyuka uti wow, another day, urakoze mwami, letopa. Niba hari ikintu umagaciro ni devotion time, umwanya wanjye n'Imana mu gitondo, ntabwo uvangirwa. Kandi iyo ubanje Imana, ibindi birakubanza. You don't fight with things. Ntabwo fightinga n'igikundiro, ntufightinga n'imizi iri hano hanze. Ntabwo ubanza Imana ngo uheruke inyo mu buzima. My Jesus, ntushobora kubanza Imana mu buzima ngo isi uzayiherukeho inyuma. Iyo ubanje Imana urabanzwa. Nutagushaka aragukunda. Nudashaka ukubona murakubitana anywhere. Nukwifuriza ikibi araza kukubona uzamuka buri munsi. Ntashwa afite. Iyo ubanje Imana muri byose ugendana uko ibintu byose biguha inzira. Naribuze ngo bigira gute? Biguha inzira. So uyu mugore w'umunyakanani, reka nsorezaho, ibintu yakoze bikomeye n'ibyo. Yirengagije idols ziwabo, afokasinga ku mwana wa Dawidi, kuri mwene Dawidi. Jugunya idols, ikintu umutima wafashe ukabanza, hanyuma ubanza Imana. Kwiramya ntabwo, kwishima ntabwo bizaba, gusunika. Uyu munsi ubwira abantu ngo mureke dushimira Imana, bakabura amagambo. Umuntu abura amagambo, I tell you. Ndagushimira. 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 Uwa musore nyine wabuze amagambo, mwicaza imbere inkumi. Mwicaza imbere Jacqueline. Wumva amagambo amuva mu mutima. Ufite amaso.
iyo nyarebye shu ndashushuruka ayo matwi ameze nk'imyerezi y'Irebano. Abasore baravuga, uzi ko ari abasore bavuga inkweto zikakuvamo n'umukobwa. I tell you, ndababwiza ukuri ndi igitsina gore. Prophet wiseka. I tell you, ibi nakandi nawe murabizi muri mwisi. Prophet, umusore yigeze kuvuga. Mvaho ndarira. Kuko sinari bumukunde, ntibyari gushoboka. Ariko nararize, ndawe cicika byarangiye. Aranga. Hari abantu bavuga urukweto rukanyeganyega rukavamo. Arakubwira ukumva uri murava hasi. Kumva uri hewani neza. Yarangiza agatitira. Nindusana. Urasana inyenyeri. Agahita areba hasi iminota 5. Ukabura aho ureba. Jewe nari mfite inshuti yanjye yababaye mu buzima yagize ibikomere cyane. Wanzwe utarakunzwe. Rimwe Satani aramupanga. Yahuye n'umusore. Uyu mugabo yaramaze kuba marié. Afite umugabo. Ahura n'umuntu uzi kuvuga. Prophet ntabwo urabona abasore bavuga. Va kuri ibyo abarokore avuga ngo soma muri Habakuki. Abarokore bagusomesha Habakuki cyangwa Genèse. Ngo soma mwitangiriro ngo Adamu yapfanaga iki na Eva ngo nicyo nagushakiraga. Ubwo nawe aravuze mbega fora. Hari n'uwigeze kunjyana kera ntarashaka atangira kumbwira ngo yambwiye ngo fungura muri Amosi. Nabaye embarrassed. Ntabwo nari nzi Amosi ahari. Yavuze Amosi nyamujyaho ishuri. Arangije aranseka numva ndababaye. Hari abandi profete aravuga kureba ukabona amara irira ngo nwe ati cyo nkureba ye ati Prophet yaravuze mvaho ndarira nireteraho nabwo ngukunda. Aranga no aravansa. You're so beautiful. Apana beautiful. Ariko yaravuze. So uwo mugore inshuti yanjye yari marié deja aza guhura n'umuntu uvuga gutyo. Mwakwemera ko yahagaritse akazi. Yari umuyobozi ukomeye aho hantu. Uyu musore yaraje avuye ahantu havuze mu kindi gihugu ariko azi kuvuga. Baramuzana ba assistant aho ngaho. Saa 4 zagira akazana pome. Saa 6 zagira ati chef. Ko kuntu wambaye. Ndabireba nkumva umusonga. Saa 6 akazana. Saa 6 akamuzanira ikintu. Saku yarambye ati pastor pray with me. Ndarangiye urwo ndarushenye. Ndabwa nsengera iki ati senga Imana ishyire super group kumuna uriya mugabo. Twarasenza amasengesho cecekesha mwami iminwa y'incakura. Wapi mu gitondo akazi incakura yavuze neza. Akazazanye parfait agahita amubwira ati ntabwo ndabona umuntu ufite ayo maso yawe. Akakumukara kegereye neza kumweru. Ukibaza akandi kabahe. Umugore abura amahemo Beneda yasezeye akazi. Yarasigaye ataha umugabo we niwe wamuhagarika ifite amuzana mu kazi. Ngo tukaza ducecetse muri ambutayaje ntabone ko nambaye neza ntamenye ko ari anniversaire yanjye habe. Yashyizemo ijambo ry'Imana rya Simaye. Ngo nagera mu kazi gusa nafungura umuryango
Hello, boss. You look beautiful.